Selam server, sen meni çağırdın? Алейкум selam Ali Bibek. Наконец-то, Хайда пропал. В смысле Хайда пропал? 5000 menden borçga aldın. Bir haftadan son vereceğim dedin. Bir yıl görünmeysin. Bu nasıl? Men hastalandım. Vay ne oldu? Kaysı hastalık? Akça-kondroz. Bu da nedir? Bratan, akçam вообще yok. Selam aleyküm, akça-kondroz ki. Ne yapacağımız sende? Sen benim dayışkanı bilesin mi? Kaysı dayışka еще? Anашкина Агашка. Бори Велиев. Оса bir умный вещь айтacak. Айтсын, чтобы борчга акча давать, нужно их иметь. А чтобы иметь акча, нужно их не давать борчга. Короче, мен понял. Берерсің борч, ашарсың борщ. Братан, менде акчам yok. Менің теплицаны ал, редисканы сатарсың. Редисканы шынды алмайлар, ежевика сачмая керек. Өзің білесің. Привозда малина яхшы кете. Алырым. Ali Bibek, теплицаны хапатмая ярдым етерсің? Хоп.